jingkemen ke bakrau hakane kesmi ban penlong ya kene ke jing kenyamas ke bakut ke bakerpang ban duai na ke benta kene ke jing temu ke balang ke terang bat ke kuat ban penlong ban penyar ya kene ke hima ke jaka ban long ke jing trei ke kam bat ke pedeng jong ke jing im mensim hakane ke senong paryong ngapla kau blay badan bor barok badiati ko himen ko para ba lalapop subune da ke jing perkat de kitin de kikam ba de jing lek da ke jing lek palat chunga da ke jing lek palat chunga da ke jing lek palat bakrawe chunga nama kata kerpa di kamaria bukut kabaya sak kete sudi ya kelel berkirukut badiati ko himen ko para banduai na kebenta chunga au trai play chungi ublay badan bor beroni snei yangi badan dalam ap yaki pop chungi unyalam yangi sha ka chungim bam chukat ya kane kaparis batmai hagajing ada jong kamaria kakmi jong play batu kerku kerdo ya kane kadong kathan baro kawai banginang roy hagajing ya ie kajing ya teli bat kajing su ai ba kajing don jong me ko kanrat kan pin lenti yangi bangin job ya kajing e jong kajing im hagane kasla pertai Kibang isya tenju man la kapon man la kaklikma ni IT hame ko kanrat pamen suma sukher yangi batmen yada yangi dau try chungi Jesu Kristus kun chongme ubayim badu basencharing kat batme haga chingalong kawai chungo men sim bakut uplay chunom la chunom Kasithi jong Paulus bakut Syaki Kristan harum Ko para Gajing to ka ong ayu Gaktin ka doon hajan jong pi Hai kirmyang chintur jong pi Bat hagadonot jong pi Kata kamot Gaktin jong gajingit kabangiyan Non ring kat bati Ring Uksud loong hau, lada melong ukun ublay, tu hukum ya uni umau, baun kelaku. Bat u Jesu la jubapi u, lato ubriu im tang da ukku. Nang ta uksud ularak ya u syajrong, bat hakashiklip mat, ulakan i hau ya barok kihima jong kepertai, bat loong hau. Nan ai hame ya kane kabor barok bat ika burom jongki naba la IT barok hanga bat nga ayaka kat kauba ngamon lada mami men mani yanga kane barok kanlong kajongme Jesu la jubapi u la tho men mani ya utrai u blay jongme batang ya uhi men syakri yaro yame ku Jesu Yaro yame Jesu Yaro yame Jesu
ko henben ko para bayit hau trai chungi Yesus Kristus ngadap de jingkemen ka bakrau hakane kesngi ban don ringkat bat pi bat ban pen urlong ya kane kakam jong jing temu jong kabalang ban pen yo ya kane kaparis bat pli menta kesngi kum ka wei ka benta ka jaka ka pedeng jong ka jing mane play jongi hakane ka tong kathan ka jing penya ya kane kaparis hakane ka shinatniam ringba ilendo jong ka jing slok jongi. So thank you very much for the Victor Provincial of the Pillars Fathers. Thank you for your presence and for accepting to work and extend the mission in this area, in this part of the world in Meghalaya. May God bless you and your congregation. Kakentin Parish, ngong ni pli ya ka parish. Na kawan kani kakentin parish. Ning konge kani kakentin kawan ladang isim hakakentin French. Kiong kaparoise. Lani kaparok. Hakakentin Latin. Kiong kaparokia. Hakakentin Greek. Kadai kaparoikia. Kabamut ka sojourno, lene sojourning. Kamut kadai ka jakasa, ka basipor. Kadai ka jaka syong, ka basipor. Balingi ong ka jaka syong, ka basipor, namar kani ka perthai, kadai kamdai ka permanent place jongi, natakadaw ka parish kamdai ka permanent, jaka syong jongi. Kajaka syong permanent jongi kadai hakawai pat ka perthai na tagadaw kini kikentin kilabatay syai halor jong kani ba kadai kajaka sa kajaka syong kabasipor kaparish kani kaparish kadai kata kaba ladon daki teritori lani uput usam bat kaparish kadai kata kaba lapenlong da kacing ya syonglang jong ipat rungai jong blay katkum kita kiput isam balaai kaparish kam dei bakentuk ya baro ha kacing don jong kakam perthai kam don jingas no ai ruem bat kakam perthai henry kadai kakam mensim kakam jong kacing penroy kaparish kadai kata kajaka kadai kapedeng bakabalang kabu na kabenta banyak kenduk lang kum kawai kaying kasem bat kata kaying kasem kadai kikun jong blay kat kum balabu da kisnong lani kat padon kipat hagata kajaka bat kaparish kadai bandon kawai kaying mane hapedeng kabalong pedeng na kabenta kacing ya kendulang jong kacing duai bat kacing puson ban ya rok pendon borom yo blei bat ban yo ya kacing hikai na katin jong blei ngi buram ya kamaria ngim jumane ya kamaria namar bakadei kabriu pumanga maki ndai kadei kabalajit kerpang kau blei bakan long kakmi kaban wandra yau jisu kun jong blei sakane keperthai bat kamaria kadon kabor kabakrau hadu kata banya sajlem na kabenta chungi na kani gadau ni buram yaka namar kadon bat ni kaya saj bat ni bat kaya senran jangi haga jing immensim bat haga jing immedru hagani kesla perthai tekani ken kadai kata kabamangi ni jir ya kani kakerteng kabakerpang namar kamaria kan tin lenti ya kani kaparish kaparish kadai ko mengalong kapedeng jong kakam syarai mensim bat habadon kakam syarai mensim kadon kilendo bat ya kilendo latung da kacing syak kentang yaki lengba kabalang bat latung yaki dau bishop ban long kinong pej long kmi
ikpa kiban sumar sukher ya yakam mensim hapo jong kaparish nak tagadau haman la kaparish kajing don jong kaparish kamut kajing don jong kilendo kajing don jong paris tris ubapet ubap kmi ya kajing don kam ikam mensim hapo jong kaparish bad hadin jong u sadon ki padar senrok kiban ya trelang na kebenta kani keju kejing temu ha kejing penya jong u ekumta kejing don jong kaparish kadai kani kaban wanra ya kejing ya teli kejing long kawai bat ya kejing roy ha ka imlang salang rukum juk kejing roy ha kejing nang jing stad rukum juk kejing roy ha ka akor kaburam kajing roy ha kajing im kabayate man la kasni tenak tagadau ko hanmen ko para tutur barabor sya kini kajing syahikai baladangi jengai na kini kajing syahikai ngingi jengai na ublay na mar ngintip yaki akor tuburam teng ngiklet yaki ngiklet ya ublay ngiklet yaki kam yaki nongrim ki babha ki bangilaim ngilayo na ublay ngiklet ya kita kicing hikai di bangan lang yok hiar pateng nak tagadau kacing don jong kaparish kadai kata kabayalam lenti yangi bangin nang yai ken mau bat nang yai budin yakinong rim bat kicing hikai pateng kiba lawan hiar nadu baslang ki apostol nadu jisu ki apostol bat ha kidim kisan jongi kamut hakisinong kitau ka akor kaburam kacing im kababha kacing yate paduplay namar kata ko henmen ko para to shimkia ya kane kakam namar hangne piyo ya kalat kabakerpang na kabenta kane kakam ban penroy haga cingate jongi paduplay nadap te gejingkemen ke bakrau badda ke ikhtiar kumudong syarai mensim jong kanong stone diocese nga umus Reverend Bishop Wilbert Marwin Bishop jong gajalan yam nong stone dakapor balakan kamti hanga ngabu ngaseng batpli yakane kaparish batmai hapagyong kabantip kum kaparis jong kamaria kakmi jong ublay Mary Mother of God Parish Paryong balaiti hagachingada jong kamaria bukut Article 1 upodusam bat kishnong iban kentuk hagane kaparish kamaria kakmi ublay kaparyong kan kentuk yakini kishnong harum paryong penlang ngikse nong laj namlang ban riu dom mauli ban nyau mau renjam bapra ngis saulia bakhendai nong dom bachipau dom pet kenyang bakat wei dom bakat ar patau kat lai krem kat sau wa lulong bakat san karteng artikel baar kajing mane parish kajing mane kadon haparish kandong kajing mane kabadon haparyong kandong kajing mane parish hangne ujisu don lenter hakayu kares bukut hataban nakal kani kajing mane parish kalong kapreng jong kajing mane blay kadai kajing jing duai kacakari tengen bakan jaman sim nakani kajing mane parish kipa jong blay kinyo ya kajing saman sim lengba ki sakramen bat kajing lanyam bat kadeiru kadak jong kajing long kawai kajing kasem jong kani kaparish ya kajing kemen ke bakrau domini thapti bagi yo ya kaparish pemai
Mary, Mother of God, Parish Paryong. Nangay tauwe uplay, upa badon borbaro, kunong tau kabneng bat kakendiw. Bat chongkie kie barro kibangi la banyui, bat kibangim la banyui. Bat hauwe utray Jesu Christ, ukun bamarwe jumuplay. Bat balakha na upa nadu kabong chukut. Uba uplay na uplay, uba kajingsyay na kajingsyay. Uplay basisya na uplay basisya. Yang balakha uba om syam latau. Uba kaju kajinglong tandrai kumukpam batu balatau ya kie barro. Uba nakabenta juni kibriu bad nakabenta kajing penim yinging ulahia ranapneng. Batu longdo dau mensim bakoi nakamaria tei serti bad long briu. Las anap na uru yau nakabenta ajungi ulasya lekbein apo Pontus Pilatus ulayak barlatep yau badulami pat hakabalais ni katkum kijingto badula kyu syabneng usyong hakamo anukpa badunsa wan pat dakajing don rom bandisya ibaim bat yakibabayat yakabalato ne kabala ay pateng nga priya niya barra ki jingsisya syapang ka jinggay bat kakor long brio man brio ya kibala pensisya bat hikay da kabalang laha karukong kabas nyoping nelengba ka jingikay kaba julong bat kaba deyhok kamtam kita kibayay dey bat ka jing maya jong kabarang bakuy ukris neng syapang ki sakramen jongka syapang ka jingknya jongka Eucharist bakui bat syapang ka jing longkri jong bishop Kabenta bagong san jong u lingdo hagaban terwai ke jingknya aingu. Hadian kani uling dosat selam ya uparis prisa keket pla kani kadai kawaipat kabenta kabakungsan jong kaying mani jong kabalang ya keket pla mila bu penkret kani kaliang kadiang na kabenta kedak kejin ba uling do pun salet pensyong ha kani kejeka kadai keket juga jingai jumblai kaba kikuan Kristan in penenkam bansim ya kagabuk siar dan penyesuk yaladi baru belai lingba kani ke sakramen kaba Jisu ula ai ke hukum apima ikipop juno lama pinsa ikipop juno lapensa barhagan ikapor uling dosat unselam ya uparis priest saja ka ambo lanika lectern kabadai ke jaga kabanyalap ikaktin juno belai ban ai ka seneng ka crown ye ki jimaya jublay ban batay ban hikay yaw kun Kristan hakani ka por padi uling dosat unsel unsap pen kamti saya shabi jong ka tabernacle kadai ha ka jeka ka bau Jisu usyong ublay udon ha kadur kayu karis bukuat menta uling dosat belong kani kecing duai pen kamti ya shabi balong kadak kecil jong ka hima beneng nga umus Reverend Wilbert Marwain u Bishop John Ganongstoin dakini kishabi nga iti happy u Reverend Father Alfred Almeida SFX mantagas ngi khandai tarik ulabal Araja Arpusan yaga jinglong trai halor kani Kamaria Mother of God Parish Paryong East and West Kasi Hills District ringkat bat baro kihop bat kijingmentoy balapan sno haka ha kakerteng pa badukun batu mensim bakut amen
ai ka jing tap kilang ro kurang ta ka jing pri paris ba ka jing thong ya o paris please Bishop YT ikut Islam au Paris naik di Pakistan. Yesus Kristus me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jong anga ai api wat pe jeki pop jong in rai kajing e jong kabalang jong me bana kajing spon jong me tong ai hakai kajing suk bajing etle kawai kat kum kamon jong me mame wa em basan sha chunom la chunom Kajing subut rai kanon barapo horeng kat batpi. Tunya terwai kata kajing suk iwei ha iwei pat. Hakmi kunang brot jong blay. Hakmi ubakit no kipop jong kapertay. Suk ito kibalasya kok sa kajing kawai jong kunang brot. Kau kena, kau syar, kau 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 kau